салом алейкум мухлисони ва тамошобинони азиз, хуш омада ба канали Лалита Лайф. И барномаи суҳбати озодай. Меҳмони навбатии мо Аҳлиддини Файзиддин мебошад. Блогер ё ки журналист ё ки баранда, чӣ хеле ки шумо ира мехоҳед гуфтан, метавонед бигӯед. Известный журналист, пешвақт дар канали Баҳористон кор мекард. Телевизионда мумкин бисёр одамо дида бошанд ва мешиносанд Аҳлиддина. Аҳлиддинҷон, раҳмат, хуш омадӣ ба барномаи ман. Саломат бошед Лолаҷон, ташаккур барои даъват ва барои барнома. Намедонем то ҳол и барнома чӣ барнома аст, вале ба ҳар суоли шумо омодаем ки посух гардонем. Раҳмат. Чӣ хел ки мо мамон медонем дар канали Карунфилм Бале. барандаи бисёр барномаи ҳавая канали ҳаваята пеш мебарӣ, бароки чанд қа пеш рости гап худман кор мекардам дар ҳамуҷа. На ман асабам намебардора одамои инҷиқа, ман натонистам кор кардан. Ман мужикам дангал гапа мегум, олик па надод бирафтам. Ҳамуда гӯ оликоятра додастай? Бале, сари вақт ман ошома мегирам. Бароки ҳама гирдиш рафт хел мекунем, фаҳмед ки вообще полный, короче, ноль шидастаем одам. Хайр начала ин барнома чӣ вақте ами чӣ барномаи тамам ростига ман тамошо мекунам, ман интересна кам медонам тамошо мекунам. Ты касера дар барномаат файрод ки ма одама гирён мекунем. Ты ягон план дорӣ? Не, Лола медонед, мухлисои ман бисёр ҳама чиза мехоҳанд ва дӯст медоранд. Дар барнома ки ман иштирок мекунам, меги турецкий сериал тамошо дорӣ, метро ки сар мекунад 6 қатор оби дида, блин. ҳар як нафар дар зиндагӣ, ҳар як ҳунармандое ки имрӯз дар зиндагии худ як дарду ғам дорад. Шояд ҷудо шуданд, шояд камбизоатанд, шояд аз чизе камбудӣ доранд, шояд кидашон карданд, шояд анами чизам ҳаст. Вале ман ҳангоми пеш аз барнома бо ӯ ҳамсӯҳбат мешавам, медонам ки дарди ӯ чӣ аст. Дар барнома мешинам, ман намегӯям ки мегӯянд ки акай Аҳлиддин ҳамун саволро пеша ки бугӯ мо тайёр шавем. Ман мегӯям ман шахсияте нестам ки ман савол бинависам, ман сценария бисозам, ман хеле чизаро нағз намебинам. Одам вақте савол дошта боша, ҳеҷ вақт аз анамин сценария истифода намебарад. Баъдан аз дохили анаму зиндагӣ вақт пеш аз барнома мегӯям ки чӣ дард дорад, ҳамчун мегӯянд ки я психолог, ранги психолог. Ман мегӯям басай мегӯям тамом. Дар барнома мешинем аз ана ҳамун зиндагиш ки меқапам, баъдан худам камакага ми овоз. Муз одамо худшон слабаям ки гирашон мегӯянд. Не, медони як сирре ки ман дар худам мебинам чӣ аст. Ман дар вақти ҳамун аз зиндагӣ ки меқапам, худман ба мисли ӯ бечораак мегирам. Овоз ман хеле гӯё як дарду ғами дигар ман дорам. Ба ҳамин хотир метавонам ки ҳамаро гирён кунам. Ҳамаро? Бале. Маро гирён карда метавонӣ? Охи гирия карда будӣ дар барнома? Накарда будам. Як маротиба гирия карда будӣ? Не, ягон барнома нест ки гирия. Як барномае ки ман туро пешниҳод карда будам. Ҳам барнома удалӣ шуда буд. Не, накарда будем. Накарда будем? Не, набуди барнома. Ҳозир меги ки ман накарда будӣ. Пеш аз барнома як суол дода будам та. Як суоле ки бисёр барот камера набуд, ҷа гирия карда будӣ? Не, ира диди нагӯ мара гӯзи дора. Бия нада бешама шарт. Гирия накарда? Ки ту метавонӣ дар барнома мара гирён карда? Метавонам. خب دوستان عزیز گریه لولا رو حتما میشنویم. یک سوالی که به لولا دارم تا حاضر اگر حاضر در این برنامه هم سوال بتیم برنامه ما شاید گریه میکند نمیکنی همون سوال بتیم اوزی برنامه ما تو بعد برنامه خود مرا گیرم. خب من میتونم که در برنامه خودت خطا گیرم کنم با یک سوالم. نه اوزی ما برنامه خود بود کنم در برنامه تو با میرم. یک سوال در گوشت بگم. اوزی نه اوزی ما برنامه بود کنم بعد. نه یک سوال بتیم شاید کم کم ناسترینات ساز شود. بگم. گریه نمیکنی؟ حتما دیگه خواندم. نه ما بشه گیرم نمیده خیلی گپ سر. خب آماده باش در برنامه ما حتما شما رو دعوت میکنم. جدات کنن ولی کنی. حالی هم قد سال وقت شده کیش که گیره مرا در روی اکران داشت. نیست فقط در کلیپی فرزانه خورشید. او کلیپ بود او در باید نگیرم میکنم. نه آماده این برنامه گفت. خلاص سوال نوبتی. همین ما چند اهمیت میتیم نسبتی بلاگرها و ایکا ژورنالیستا چه سپانسرای تو بیشترن؟ که موزیک برای اونجا گاز اگون تو مار داری؟ نه من از این کارها استفاده نمیبرم. خیلی نمیدونم. شاید از خاکساری باشد، شاید از مناسبتی خوب باشد. نه آدمی خاکسار پره. خیلی نمیدونم. اکا جانم بابا گپی دارم نه نه سریوز ما دا اینترس نه که حتی تو لولا جان میدونید برای چی سپانسرای من زیاده؟ برای آنه که همیشه در خدمت آنها هستم.
ҳамеша ҳар суоли ҳар пешниҳоде ки барои ман гӯянд ман омода ҳастам ки хизмати онҳоро кунам. туй мешавад занг мезанад аҳлидин бачаҷон аҳлидин додарҷон туй аст ман барои онҳо нарх намегузорам. мо ҳамеша хизмат мекунем ҳамеша дар бари онҳо ҳастем ва онҳо барои ман спонсор мешаванд. агар не ман ба ягон таи онҳо намегӯям ки ман ягон камбудӣ дорам ва ягон чиз барои ман лозим аст, онҳо худашон омада дастгирӣ мекунанд. ҳар чизе ки барои ман дили ман мегӯяд онҳо пеш аз худашон мекунанд. ман намедонам ҳатто ки ана ҳамон чизро ман интизорам, вале дар дилам ҳамон чиз ҳаст. яке неожиданно меоранд мегӯянд ки марҳамат падарка тӯҳфа барои шумо. хоб иждат мада ответ додӣ. хай соали навбатӣ ту тока чест амада ҷавоб де майли хеле бедруғгӯй беизокашӣ. ма ами ростига ман одами розгӯра ганда дӯст медорам. ами дангал гап зана анди хафаам боша ягон гап нисбати худ боша ки грубам бошам зато гапи рост. ҳамон марда кие ки да шумо 100,000 сомон тӯҳфа кард майли спонсорода дига ҷавоб додӣ и кие хай чиба мебахшиё хай грубам ози гапам бизанам бехафагӣ чиба блогерои духтаро аст журналистои духтаро аст ваеда намекард тедакадан аз ҷони гап қапидӣ. Не ман наметарсам. ман ҳатман ба ин суоли шумо посух мегардонам. лолаҷон як бародари азизи мо ҳаст. ман дар ягон барнома номи вай нагирифта будам. хуб хай кӯшиш кунам дар барномаи шумо ба фикрам номаша бигирам. акаи ҷамшедҷон аст, як бародари бисёр меҳрубони мо, як бародари қадрдони мо. ростӣ як рӯзе шид ки дар сайти инстаграм навист ки акаи аҳлидинҷон салому алайкум, мо аҳли хонавода мухлиси шумо ҳастем. гуфт ки акаҷон ҳафтаи дигар мо туй дорем бисёр анами кампири модарам вақте ки дар бораи модар шумо ҳарф мезанед очаи ман ҳушиш барои шумо мерава. гуфт бисёр дӯстат медора. гуфт ки акаҷон чанд суме ки хоҳӣ мо барои модар ҷонмо нахоҳӣ метиҳем таво ҳамин хоҳиши модари моро рад накун биё дар туи мо иштирок кун. баъдан гуфтам ки хонаи шумо дар куҷо аст? гуфт ки дар шаҳри Бухтар яъне Қурғон. баъд аввал гуфтам як нарам, ба гуфтам хай ба хотире ки модар сухан карда имрӯзҳо модари мо шумо агар ягон сухан кунам мо ҷонмо наметиҳем. хай розӣ шидам. гуфтам ҳатман акаҷон меом. нарху наво чанд аст? ман гуфтам ба хотири модари шумо бепул, яъне дар хизмати модари шумо мешавам. модари шумо ҳамчун як модари манам ҳаст. хай суҳбатҳо гузашт. ҳафтае гузашт. ҳамон рӯзи туй ман рафтам аз ами саховат як такси заказ кардам. гуфтам мара то анамо талабхонаи Малика буд, ба фикрам талабхонаи Малика бурда расонед. гуфтан майли рафтам ки аз туй 15 минут дер гузашт. ба смс нависан телефон дар қадиро яке антенаш гум мешавад ку навист ки акаҷон чӣ ба ту моро дар пеш модармон сархам кардем, мо ҳар чизе ки модар мехост хоҳиша иҷро мекардем, наметонисти омада мегуфти ки наметонам, мақсад мо дили модармона наметон ранҷондем мақсад. хоб рафтам ки 15 минут аз туй дер шид. ҳофиз хондестай бояд ман баранда бошам дар туй. зангш задам ки акаҷон ман дар берунам, хай ҳозир сароянда ки бас кунам ҳатман баромад мекунам. давидан омадан намедонам акав додаро хиёл кардем ки ранги ҷанг буромадан ки мара мезананд ки ту дер кардӣ мақсад. буромадам хай ҳама оғӯш гирифтанд. акаҷон хурсандии онҳоро мебинӣ. ба худо ман хеле бовар надоштам ки қадар мухлис сахт мешавад. ба гуфт чӣ ба акаҷон дер кардӣ? гуфтам рости гап рафтам таксия мунтазир шудам, такси наёфтам. ба гуфт мошин надорӣ? гуфт ки не. гуфтам не. баъд ҳамонҷо намедонам айсмкаш шуд 100,000 сомон дод. гуфт ки ҳамин айнои ман шумо да тӯҳфа аз номи ман рафта як мошин бихаред. баъдан хай то сароянда буд шинанда акаи ҷамшед. хоб то сароянда тамом карданам ман хоҳиш кардам ки аз ҳамин 100,000 сомони ман 10,000 ша гирифта барои ман гул биёре, тӯҳфа биёре ки ман ба ҳамин гулу тӯҳфа ба назди модари шумо равам ки қадар маро дӯст медорад. гуфт не барои мо дар кор нест. рафта чон хай тӯҳфаҳои зиёд, гулҳои зиёд гирифта оварданд. рост рафтам дар назди ҳамон модар гулак гирифтам, тӯҳфаро гирифтам, дар назди модар модарам оғӯш гирифтам. бовар мекунед кампир
همچون مادری من که تا حال موعد دوست میدارم گریه کده خرسندشه. گفتم من یکم شخصیتی نیستم که مرا مقصد آدما بکوان یا که یک زنگ میزنی من خودم می اومدم. خرسندی داره که بچه جان ما برای آوازی تو هش میره و من قدر دوست میدارم تو این بچه‌ش اچاک است یک خواهش من رد نکردی. گفتم بسیار یک چیز عجیب از تاریخ 100,000 سومونه از همین روز بود. با هم خموشی نخریدی؟ راستی گپ 88,000 سومون یک ساعتی طلا خریدم. چه پیاده میگردم زاتای ساعت طلا خریدی؟ نه همین توفه راستی ماشین ده هوس ندارم و راندن هم نمیتونم. سبب هم یاد توفه از نامی هم اکای جمشید جان برای من یک ساعتی طلا شد. بهترین رحمت دایی سال ما هم جواب دادی برای که من حیران میمونم میتونم میبینم چی گفت خودش کی خودش حالا اقل شرایط میکنی. короче سوال نوبتی تو دم میدونم که تو به حد آدمی مهمون دوست داری تو آدمی نیستی که اگون دوست دارگون پلاژن یا بغلتامون دوست короче کدات کنی تو любой момент دستگیری میکنی любой کسی چی با همون دوستی که تو دستگیریش کردی خونه تر دیزدیکت بودی خورد نه مولی صدا دادی نه بسرش رفتی هم خیلی گفتی که پت خاطر با خودم موندی نه استک تاک شو فهمتی بچه من میدونی رفتم در که هفته شدگی سلیدید کردگی لالا جان در حقیقت یک دوستی جانی من خونه من رو دزدی کرد. $5,000 بود به فکرم 3,000 و چند سومون پولی سومونی بود. تیلو بود چند سپیچکه گردنبند تیلو بود یک برسلت دستبند بود تلفن بود همانها رو دزدیدن. راستی من میگن که چیزی خطا صاحب شه همسایت دز نبرار. من راستی که پای یکم توش نشدم گفت میخوای در نصیب نبوده هیچ گم نه با خداوند که در نصیب من باشه همه چیزا پیدا میشود جمع میکنم. یک روز دیگر یک نفر زنگ زد گفت که متر نزدیک دیدن میخواستم. گفتم مرحمت بیاین در یک رشتگی بودم اومد گفت که در خونه یک روز دزدی شد. گفتم بله هم چقدر چیزا مدزید. گفت میخوای هم چیزا تا ببینی. من گفتم کی نمیخواد چیزی خچه سوی بشه. بازار کاروان بردم من دیدم امو گردنبندای من دستبندای من همونجا موندگی به من خودم مخصوص زکاس کردگی بودم همون چیزا رو در همون جای فروش تیلا فروش هست کو در همون جا گفت که همین چیزایی که گفتم من خدیم همون زن پرسیدم گفتیم اپا جان همیو خریدی گفت نه صورت همین دوستی جان من شدم گفت بله همین خریدم. همین قضا اس ام اس نوشتم که تا چیکار بودی که بدی که خونه من رو دزدی کردی. هر چیزی می‌خواستی من برات می‌کردم برادر لیکن دزدی نمی‌کردی. برای همین توکلش به خدا از این سوال بیرون میشویم. حتی نامش گرفتن نمیخوام در برنامه که برای همچون برادر خودم دوست می‌داشتم. کورت با میتونی یگان دوست باور کنی یگان شخص با دوستی کنی. راستی بسیار من دوستای زیاد دارم لیکن باور ندارم که همه آنها با مثل این نامرد باشن. باوری تو اول دوستات گم شدگی نیست. نه من جت بهترین باور کنم. من ریال نختم در جای تو موندم چین خیلیش نمه یک سوالی نوبتی یک کروچی هم نوبتی گفتن بذاشتم. من همین چی را تماشا کردم راستی گب یوتیوب ده چقدر یگان کانالی نو پیدا شدم اینترس هم پیدا میکنم که چی گپ پیدا وجود چیه کیه گفتی گپو مهرافروز نیمون زده یکم سوالای شما هست که آدم خرسند کنه. نه هسته ولی ترا زنگ میزنه اگه با گفتی خچون اگه ژورنالیستا پرانکینگ شدن خیلی سکنه بخشی خنده میگم راستا ترا پرانک کده زنگ زده ترا چی قطعی جنگ داره که تو مرای خیلی کم زدی یعنی دو داره کی بگی کی فسو یعنی مهرافروز در یک برنامه گفته بود زنگ زد که مرا پس زدی یا اینکه جایی که برنامه چی جنگ داره و امورا گرفته سیامکا که در سبت یوتیوب وای کده که برنامه کده بروردگی هوایا در حقیقت پرانک بوده ولی من خبر نداشتم. مرا زنگ زد همونجا در خودم عصبم وایران بود زنگ زد گفت که
چی با برنامه مرا نبریدی ما اونجایی که ما همونجا گفتگیم که خودت کی هستی که ما با اجازت برنامه ما برم قایچی کنم همون چیزی مرا نمون چیزی همین دودوای کرد من آواز بلند در روسیگاب نمیتونم من گفتم من وقت زیادتی ندارم ما برنامه تماشا کردیم ما یک چی در حیرانم که چی با کی سوال میتونه در برنامه میای گفتی گپو روزی میشه ها میام خطا گندل میگیری گفتی خدیو میای بعد اخیرا میگی ببری جاشا اوجاشا ببر برای چی آدم مهنت میکنه فریاد میکنه راست خود میکنه این دعوت میکنه ولی میای میفراد که ترا تماشا کنن همه گفتی گپو جخ ای نظر آدمو دور نشه بعد مومنتش میخته باید سیتای بگیری بله با میگی ایجاشا ببر اوجاشا ببر برای چی نه که من با گپ یگان کس تو حال نکردم اینا میکنم مرا گفته بود در حقیقت همین چیزا گفته بود من گفتم که من برنامه یگان برنامه ما ای مخلصام ای تماشابینام پناه نمیکنم هر چیزی که هست من پیشنهاد میکنم خواهینم خیلی نخواهین مرحمت نه در برنامه من حتی قهر کرده رفته بود من گفتم کامیرا نکش قهر کرد значит просто мы вывод میکنیم که значит او پرانک داره شما به خبر برای که دیگه میشنم میخزم میگه که ما اهل دین تیار کردم بعد کاروچی زنگ زدم اهل دین پیشکی میدونیست که ما زنگ میزنم خیلی گپش میزنم نه لالا جان من یک روزنامه‌نگاری هستم که من همیشه خیلی چرا راستی گپ نغز نمیبینم پرانک کردن یا که در برنامه زنگ زدن از من سوال جواب کردم همین چیزا عموما نغز نمیبینم من هنگامی در خونه بودم نصف شب بود عصبان و ایران صبح کمتر مزم نبود هم خیلی دادوای کردم بود من وجود نمیتونم آوازی بلنده هم گفتم من وقت زیادت ندارم قطعی گپ زدم تلفن کشتم بعدا یک گپ دیگه هم گفته بودم که تو خودت کی هستی که ما باید با اجازت تو برنامه ما قایچ کنم همین چیز من نموندم значит لیکن میرافروز بهترین شخصیت بهترین روزنامه‌نگار ولی با میرافروز میگم که در برنامه ما دامو سوالام که طاقت کردن نتونست برام رفت نه تو شما خزای قفوی تو گپ میزنه توش تو همه روزی همجا بهترین گفته اسم چه اهمیت دادم همه بهترین همه شخصی خوبن لیکن همه شخصای خوب قفوت میخزن گپ میزنن میخواد گفتی گپو در خود کار میکنن لیکن برای شخصی خوبم بود برای من همه خوبه لالا جان ترا سخت نرسید که همون آدمی که تو تعریف داری در نزد همه آدمات در برنامه میگی شخصی خوبه خفای تو من شدم میگم من باید تیار کرده بودم از این خبر داشت که من باید پرانک میکنم خیلی بگذار اونها بگن مردم الان میدونن خصلت من چگونه است من 208,000 پادپیچ که دارم میگم که در اینستاگرام 120,000 دویم اینستاگرام 17,000 دارم همه اونها از خصلت من خبردار هستن میدونن من چگونه آدمم میدونن من چی را دوست میدارم چی را دوست نمیدارم من همیشه در پخش مستقیم با اونها هم صحبت میشم زنش میرفروز دروغگو هستی که خیلی پرانک هیچ چیز شرط نیست که مرا تیار کنن پرانک ده هیچ وقت تیار نمیکنی واسه پرانک باشه بگه که من در برنامه ما چخی وای میگم که من وقت زیادت ندارم قطع گپ زنم من چخی هم کس بخوام پس میزنم وای تراپاز دسته کو خیلی میگه که ما باید تیار کردم من خبر داشت همه حیران موندن که اهل دین چقدر وای کردی اما باید تیار کردم نه بگذار آنها بگن من هیچ چیز نمیگم لالا جان برای من بلاگران روزنامه‌نگاران همش بهترینن چون که آنها هم کسبی مستن واسه ما وقتی پاس بزنم گویا من پاستم واسه من یک بلاگر امروزها من خدمت ژورنالیست میحسابم بلاگر نه ولی مردم مرا بلاگر قبول میکنن در کوچه خیابان‌های بلاگر سلام علیکم بهترین برنامه داره اگه دیگه که اونها نشه بگو که مرا بلاگر نگو مرا ژورنالیست بگو ما بلاگر که پاس بزنم گویا خودم پاستم یا روزنامه‌نگار یا ژورنالیست پاس بزنم خدمت با جای همون فکر کنم که من پاستم برای آنها میگویم که همیشه پیشروی بردباری شما همتون بهترینید значит так все равно ما در جواب سوال خنا جواب پرا نگرفتم برای که من باید حیرانم خودم که من در روی آدم گپ میگم اگر خفوت گپ زنه شخصی значит خودش هم خودم پس سر از خفوت گپ زنه میگن که به خدا دادگان ستیزه من کن که آنها را خدا داده است ясно خوب خیلی مخلصای ما ولی تماشابینان عزیز همشون کمیتر دالی فکرای خوشم همین انسان نشد میرفروزم که داشت این برنامه شما قایچی میکنین؟ نه یگو اونجا قایچی نمیکنم تو همه برنامه من دگی خیلی سپلاشنوی میروم اگه گپی ما بردگی نمیشه برای من نمیفورم برای من هم نمیخوام برنامه ما چخه اطلیچاتسا میکنن ای دیگه می کانالو همه میگن که کما как برنامه تا خیلی دیگه نه ای ما свободные
ولی نه چی گفتن شما خیلی خیرخش کردن نیستین نه ولی یاد سوال دیگه ایت داریا وی سوال گرفته است просто یک سوال دیگه کی ایرانی то камайра бисёр одамо амига парасондан мада меган мехезам рости ка ман худа дорун одама хе мешносам ки одами зурай ман хақатиш рафтомад мекунам ки мешносам ҳам субачдагим медонам ки нашод ам хели одами зурай нашод хели мана медонам хачқа одама чанд часда зилит мекунам меган ки ами шумо шаво дар тарабхона алкаши мекунен бас да нас дига одамо хитона правильно мегирен типа дига одаморо осуждат мекунен ростай ки мебиад амига хора ҳамон тарабхона ки мере не ростига ма майнушӣ намекунам сигаркашӣ намекунам олаҷон тарабхонаҳое ки ман мерам барои ролик мерам мара даъват мекунанд хай касби моай вақте ки мо дар тарабхонаҳо мерем дар ролики онҳо дар анамон барномаҳое ки мекунем ма бисёр барномаҳом дар тарабхонаҳо аст я тарабхонаро ҳар мо реклама рафта бале ба ёд ҳаст мо хай дар назмон вай буд калям буд мондам реклама открытие маҷбур барои сиёнка шида камтар як дуд гирифтам чихе ҳамиҷа селфи баъдан ма аз ин нӯшокиҳои спиртӣ аз сигор истифода намебарам танҳо мегӯям ки ман тарабхона ба чӣ хотир мерам мара маблағ ва метиҳанд рафта онҳоро реклама мекунам дар ҳоле ки онҳо бозӣ мекунам ман ҳатман ҳар рӯз дар ҳақиқат дар тарабхона ҳастам вале ба хотири кори худ мерам не ки барои истироҳат кардан барои майнӯшӣ кардан не агар бубинанд мара марҳамат сиёнка кунам ҳаст нафарое ҳаст дӯстое ки мешинем ё ки дар ягон маҳфил даъват мекунанд дар рӯи мизи онҳо нӯшокиҳои спиртӣ ҳаст вале мо истифода намебарем не ин хеле рӯзҳо бо нашава ки баъд дига пеши мо дар ягон ҷо дар ягон маҳфили шидаги бошем рӯи стол нӯшокиҳои спиртӣ бошад сиёнка кунам гани не ҳалидин дурӯғ мегӯем не ман барои ман ҳодиса тв ту хеле хитри чизои меган худои хитри намекунда чойник биёранд дига чой биги бизани не не ба худои хеле арақ хеле чиzo надорам бобаҷон ман ҳатто аз бӯи ана ҳамун арақ дилам мешӯрад молодец беҳтарин бовар ки хурсанд саломат бош беҳтарин ва яки то шо намехӯри хай дигарудам совет наметием нахӯре я савол дига мегӯям ки ту пеши мулло мераи росте яъне муллои чӣ мулло не фобин просто мардуми мо путут мекунам гапа мерай вай мекада меган ки то шо мерафта амина шуд дига одамо касе мефаҳмида ки туда чӣ душманӣ дора не лолаҷон ман хеле шуда ихлос надорам ва ҳатто боварӣ надорам агар фолбин ё ин ки ҷодугар корҳояш рост мешуд имрӯз хонаи онҳо аз тилло мешуд бовар кунед хеле чизо дурӯғ ҷодугар ё фолбин мерем баъзан нафаре ҳаст ман як чиза барои ту нақл мекунам як нафар буд ҳама ба онҳо бовар мекарданд ба қарта буд ба карта буд чӣ буд вай ҳамсояам рафта хона то либосу то инами тамоми чиз оварда дар пеш монанд ман очама гуфтам оча ҳамин занаке гуфт ами худо бихабаро бисёрай як фолбин мегирифта якча ҳама бовар мекунад ба гуфтам очаҷон биё як кор кунам ман иҷозати ман пешам бурам ки хале ту худо наметарси ту кофире ки кора мекунӣ не гуфтам барои як чизи дигар хай майли очама гуфтам рафти қатима ака очаи ман умуман ҳамин чиза чашм дида надорад рафтам аз телефоном гирифтам як сурати як ҷура ман нишон додам бояд ҳамон ҷура назди ман ба мошиниш омади сабиша як ҷо бирем ба гуфтам ки апаҷон ами ози ман шумода $100 метиҳам ҳамия рост шамада бигин гуфт майли бачам сурата нишон додам гуфтам ами шахсията ман 6 мошин гум кардагием хеш табор май гуфтам ку бин ҳами даги ҷай дид гуфт ки ия тоҷикистон берун наё ва ба як беморӣ дучор шудагия ҳоли муддати 3-4 сол тоҷикистон намеяд дил шаид тоҷикистон мондагия айзану кӯдакаш ҷудо шудагия ба ман хандам гифт хидмат қабидам ман гуфтам агар ҳамин гап дурост боша оз ман ягон сабут метавони ҳамия тоҷикистон даъват карда яъне ягон кориш кунӣ ки биёя гуфт ки не наметавон бачам 3-4 сол ин намеоя
همه چیزا گفت. من خوب میگم تا 3-4 سال میگه که در وقت ماشینش اومد همین نفری که صورتش نشون دادم دیگه یک دستش قپیدم همسایه گفتم ای خدا بخبرو این همین شخصیتی که ما از صورتش ندیدیم این آواز ببین ای ماشین فلان اومد همه و دیدن که در شوق غلطی دیدن دیگه همین قزدن کردن همو چیزا همو زنک زدن کردن همه چیز گرفتن مردم خونه‌شون در اومدن گفتم همین قمیگونتون که فقط به خداوند تکیه کنی از خدا همو چیزا خواهش کنیم برای شما حتما میتیه. راست گفتی اگر همین فوبین و جادوگرو و همیدان خانه‌شون های بریلانت آغماز میبود. بله. خودشون های کارشون از رو میکردن. رحمتی کلان اهل دین جان که ده همه سوالای ما پرا جواب دادی. سلامت باشه. بار که با فیلم نه تنها معالی آدمایی که تماشا میکنن مخلصای تو و ما و تماشابینان این سوالو راحت میبرن که پرا جواب دادی و چی گفتنی هستی برای مخلصای خودت تماشابینان مخلصای ما؟ خب در آخر تشکر میگیم به شما لاله جان و کارهایت موفقیت باری تمنا میکنیم. بگذار همیشه پیش صف باشی در شبکه‌های اینترنتی پرسماترای با قوت بگیری مبلغ‌های خوب بگیری و تا حال شما یک چیز خبردار نبودین. من حاضر از فرودگاه اومدم از جانب مخلصان از یک شهر خارج از کشور برای من یک تحفه روان کردن. همین تحفه رو من بجا کردم ولی در برنامه برای شما هدیه میسازم. بله از جانب مخلصان من برای شما. رحمتی کلان. چون شما عینک رو بسیار عینک رو بسیار دوست می‌دارید با همین خاطر من گفتم همین چیزا گفتم من تحفه رو می‌دم. حاضر من راستی یک چند تحفه گرفتم در داخلش همین عینک بود. سلامت باشی لاله جان. مرحمت. Ой, как красиво. دیده؟ رحمتی کلون بهترین رحمت برای مخلصای ترامپ. سلامت باشین. خب در آخر میگویم به همه تماشابینان به همه پادپیچکان شما و حتما ما برنامه شما را پدیلیت میکنم در کانال های خودم. با پادپیچکان خودم موفقیت سلامتی عمری دراز برای همه آنها و آن نفرانی که در شهر مسکو در ملک غریب ما را تماشا میکنن. خداوند نگهبانی هر یک شما باشد. ساق سلامت رفتید ساق سلامت به وطن عزیز ما با کیسه پر به نزد پدر مادران خودتون بیاین. سلامت باشید به شما. رحمتی کلون. تا برنامه آینده. خیر.